Karena mun ditegur berarti abah ki becea, mun ditegur abah ki pelorosa, keng monitorot istidroj abah keng ipa ancorah, po lempo keng belia. Ya saper orang, po lempo dari bulan Sabal ngamaker. Po lempo dari bulan Sabal, bulan tegepek joni pakanin, lan dirajai beli, beli. Contohnya banyak umat-umat nambah. Sera Fir'aun Don Jojo mau gawat Fir'aun. Fir'aun ini dari gawat. Gogo itorot lah karbon pangeran. Tak tuh gering. Tadi menoreng si tak teman songkan sempikir-pikir. Mon musleh sekut. Sekut. Ada ki buru baras. Itu pun kita 100%. Keng mulai kadung di otang janji kau re kotu katu hadir. Tadi embian songkan itu keng itu iya apa sih? Meletak rasa kelurong. Gula pernah mangkis dong gerakangan nih kan. Dalam kogi. Jak saking ngabeni keng karena perkara panika. Orang nikah jaipon matorokoh rojulun roksahu. Cetakan ini tak kira nondun. Kira-kira nama? Jak saking orang ini tak songkan, orang ini ada ngamun. Menengkok. Fir'aun nih, tak teman kering, gah. Jalan tak tahu kering, ya bah ngaku pangeran jadi terlampas. Ngaku pangeran takung. Mon mangken kan ki pendenan, pendenan keng tak genar kan. Ngak, bodoh sih ngaku nabi, turuni wahyu jan, kam, jebabara, mak beda wahyu turun ke jebabara. Mon santri gula andi santri nyaman wahyu. Bagi anak nembian kan berdasarnya mah wahyudi, tinggi kan? Etoroni wahyu lengkap mon Indonesia. Pernah dimin, gula pernah ngiding, pernah nyakseen di beberapa media massa ngako ketorona malaikat Jibril. Ya mak terleter geli. Bini dia. Ngaku bila malaikat Jibril si akabin